Echa Akasvani Itanagar Shola Puchi Jihulukini Andolini Etanichi Idmismi Aholakiji Dargalambo Prime Minister Narendra Modi me Buni Norway Machi Oslo Antikone India Norway Business Done Research Summit Akhaga Mane Crown Prince Hakun Done Norway Prime Minister Jonas Gahr Storgo Amahai Chipo Atikani me Jorgawe Laprage Uko Topuchi Po Chichaga Hibada La Hoga India done Norway machi mangarwalu ame aya company machi mawkanya mangarwalu CEO imu anambrumen summit ma giga bama ho tepa amroga tela khage bama ne o atikani machi abiyame achu he tando prame bada ne prime minister modi me lag bada ahoga anya ne petrol diesel liter ge ma prasota amaya ba eghai bacha he ona praga bushi ichibu amaya ba echa ogana bada ahoga Arunachal Pradesh machi atika bu khoma autachi go proga atipahima liba aiche soteram ne atibuno ma chopaya lamburge bane impakhiga ne governor lieutenant general retired KT Parnaik me buni madilima ne chief of defense staff CDS general Anil Chauhan go chorga ba maho lai bada ahoga Atipahianundo Atibuya Chapahialambume Manana Kigim Dao Arumia Done Kisha Lakada Ajia Mabu Rubuya Atipahi Heko Chichigada ne Governor me Lagane CDS Azago Vibrant Place Program BBP Done Ikisha Project Uko Chipo Chicha on Bada Ahoga Arunachal Pradesh Education Minister PD Soname Buni Arunachal Pradesh State Higher Education Council APS EHC meeting jinega manem rusa khege point o rusa kani point o done PM usa ko mane kaji jotegala chipo chichagala da la hoga ajo himondo praba ewe ajo ahimu mache elikhige ba LPC ajapra ajihi aidonem inu ejarkayana anhu machi noche new education policy NEP kokomanem azo himu praba echipo bu chichagala da la hoga mahon azo kachi ahimondo me NAC accreditation ehi ahiwe course azo praba azo ahi aramachi kisan job ma ahi aidone research job achu amaba ejina ne minister me laibada ahoga Arunachal Pradesh machi azo himondo me jorga prana ge bane azo himondo ne ama project jotia agency alambrume project jo hai ji potela ko mo jondo ji na ne minister me lawa pada ahoga Arunachal Pradesh machi board azopo special intensive revision SIR ko mane jopate chipo chief electoral officer aja Pawan Kumar Sen me buni video conferencing mane district machi district election officer done district electoral registration officer yaro ajalambugo chichaga ne kajibane SIR akagaji ko be lake bada ahoga board highway imu ke bachi amu border supoma ete aidone sigaba laprage haimu wando chi amu border supoma ne hilaji na ne sen me latega ne atikomama board azopo jopatega ibo imonambro he prane training ahiji na ne district election officer ajago late obada ahoga Khonsama ne transport department khaiba mangahonu ba ini enawge banem madoga chipo transport minister Ojing Tasing me buni meeting jinega mane echahoni ba kaji madotega bachi atusura da la hoga department में district administration को आरोगा गने एना प्रभा एजिना ने minister में लाते गने अली एना गाव मचिनी transport bus में मांगरो आसला के गने आएगा उदा ला होगा MLA मुचमी थी में बुनी लॉर्ड डिबे district गबने रोइंग माने DLMC meeting जिनेगा महो आत्मनिर्भर स्कीम को माने आमे तांगा है शो ने पाऊ halabu ejina ne muchimithi done dambu MLA puinyo apumme bank anambugo la bada ahoga imu peame chief minister Arunachal Arogya Yojana CMA kokoma khiga jiga ete aidone khiga jiga aro aidone michi muke ba pension pau chiga atute jina ne chakani me la o bada ahoga
igawe thala puchi janhuru esomachini ne janhuru ehomachini liba Uzbekistan machi Tashkent atikone Asian Mountain Bike Championship akhagai bawma thugai bawe team India aiga nacha India machi imo alambroge ketega bama Arunachal Pradesh machi Ruby Lombobu khapragada ahoga Arunachal Pradesh machi yakuge me chahone hendo ali emaga machi ahiga coach saga Dibangbe district Malenya tikoche Ruby me National Road Cycling Championship ma atutega Arunachal Pradesh machi yaku hendo commissaire sha ohibada ahoga Army Adventure Wing Air Force Karnataka Tamil Nadu Maharashtra Ladakh done Himachal Pradesh machi tango anyhua sunu andongochi aidone ayamo andongochi cycle alaya apala team India me Tashkent bageji me hemaho Himachal Pradesh machi Silaru atikone elamoyege bane echalapuchi janhur inimachi ne igawe thalapuchi janhur machi niliba training ahitogai boda ahoga Ruby Brombo ikisha ahia coach tone area staff anambroma Kulwant Singh Prashant Bhatt and Lokesh done Vivek Kumar khapragada ahoga amho Ruby me ai shahi bacha hai Prabhuda ne chief minister Pema Khandu me laongada ahoga etanichi idmismi aho alima on dabai